Assalamualaikum. Ha'atungku warahmatullah. Jaro 12 ampun atu jumalah Butalum Ha'atungku barung pa kampung tanda di baklun ampun tanda mulia Butalum Ha'atungku barung pa nanggo tanda baklunnya cut po cukup mulia kadang lepat natalah untuk pecek balon kemarang pemarjang maklum lun tuan cut bang galam biata maklum kudilun tungku mantanglah anu micutek ule belupe ampun tubuh bebadan pae ku pikir tungku pae melalun karang unkai larang cut bang muru belakta anu cemu halaman peti tungku lae di kampung anu hala cematiung ampun lae larima daripada kudu tungku tidak di kampung lebagat dilun ampun karang cerita Diba uroyo tungku mutua ngan izin Allah ngan izin Rabbana diba uroyo la tungku ngan izin Allah ya insyaallah ba uroyo tanyot taputun budaya ngan izin Allah pacek dengan mulai izin po di bauroyo di luntuan lunci ulang ebang budaya putaka bacut lun pegabang tentang riwayat hikayat Aceh yang lebih tahe bang dikelah pegahaba bang dikun le urung belade guru teh menyau belade telawa di teh di le jamun bang dikun mula po cakra lagi dipegah ungkut limbe bang ngon ungkut tingko padahal atau yang tetap sama ikaya cela pace le melayang katua toh banan motor bang dipegah jula kenan budaya hai pem toh
em tohnya nan meto bang kon nan seni Aceh. Nyo lon pu berai uronyo bang lon punya ta. Benek tepu ala tengku mu tua. Jino lon pu ga bang bacu la ba cedara ikayat Aceh. Ha cut bang nyola atra itu. Jamun di pelaku ha tungku tirang bagama. Dudo ni pudu. Ni ba amu ni go. Bandung pengikat nyoba ejut ku punya irisana. Gado pengikat nyan pih bener tupat bang bang mutua. Jino lun puga ha ampun ba Bandung cedara. Gado pengikat ha cut bang nyala ba mata jamun PKI. Matanya terjadi ha tengku pembantaian terhadaplah penyair istana. Nyan, nyan bener tepu. Kiban hikayat. Hikayatnya atra indah tu jamun di pelaku sirang ba agama. Udah dipuduk di bak menika bandum awaknya jut ke penyair istana. Di bak mata roh jamun penjajah nyan bandum sarah petun agama. Bandum penghikayat pemudah semangat perang kape dihadang han reda-reda. Kendak bak Allah, kendak bak Tuhan. Ni bak mata nyan bang talo kape luar. Teman yang kelum pega bang gadah penghikayat na tengku bak mata jamun mula PKI. Matanya terjadi bang pembantaian terhadap penghikayat bang Bantigam Sumatera. Kebetulan lolos ha tengku penghikayat Aceh Selatan. Maka di tinan cut bang tinggai ke sisa-sisa. Sisa-sisa bang penghikayat Aceh. Kata di bak bine bang toi rohana betat pimunan. Tengku tetap mula semangat. Ngoni dina darat nyoteni kayat ha ampun kalu tapu tamong lamare kodonya. Nyan no amma ama badu tungku motoa nyelun balik kita tungku Bandung cedara. Baculun halun kita curubang sejarah Aceh. Lananggo lube tungku nyo Aceh putaka dile dinangro ha tungku nala alam pudung. Capti kurung di lejamun ha bang lam jaro raja. Cet ba halaba binte tuku labang di papun lapu yang raja kun tungku han tuka dawa. Lah soang halah turut bunga rambut perintah tulotan hadi jogan halah ganjaran curbang hana banding sah menyoyang halah yang inang tuku di bulan tupang
halayang agam cut bang di bolam tudah nyan ke ganjaran di bilam pun nyan ke ganjaran bang di bila telutan maka rakyat watean hana bantahan la cut bang mutiro lama nutia menancit bang bang mutua jino lun pegah bak mandum cedera menancit di Aceh bang perkara adat bacut lun putupat bang bak mandum cedera adat Acehnya di tungku pu melayang metiga hukum gecoba ampun Saidina Ambia duda muduka bang duda muduka adat Aceh lah pace di mana lepot muruhum di mangkum watayan ampun le tengku cia kuala Jino kam tukalam bang Jino kam tukalam bang mutua dengar lun pegah mak mandum cedera Jino ada Aceh bang kadi pasok lamboh melaku tupung kadi pudung ke mau bapuco mula meria hukum melayang berat-berat pace rakyat melayang tanggung tapi hukum yang apung-apung mau nyan kutui lah ke penguasa nyan kemenan bang mutua pekerja pegawai cedera hukum di nanggo tungku jino laga hukum melatikin menyohan yakin bang jut melanu parita hukum tikin bang mutuah jino lun pegah bak bandum cedera hukumnya bang yang baru putu wabah tampuh wapuana tapi menyayang waktu abang tenang geroh handi pakar bang yang kemuno di kunkum negara hama baru tengku mutua nyolong balik kita cut bang tentanglah pemimpin bangsa Ote dam kamela bang gemat pimpinan nang roman bang makmulam kuda tunang baru pacut betimu on barat mandum rakyat ampun makmu sejahtera duda mutuka bang ali cemi nyan teri nyan dua nyan mutuka tungku gubernur lah Ibrahimatan rakyat le korban bawa tangan cut bang tidela di Aceh Utara alih nyan mutukalam tungku gubernur Tanto Den Mahmud le nyan pacut lain melalom tema le nyan mutuka tungku gubernur Abdullah Putih
nyan pi umat teh wate nyan pi luar biasa. Rakyat Aceh bak wate nyan bang rak mana pat le di puta diuntung. Harata kampung bak wate nyan tungku di tamong anggota. Ladum tengah jak pam kenong tepuk, ladum tengah duk pam kenong tanpa, yang lebih sakit bang yang kenong tom labak menale. Ladum ditumbuk bau le bang bak budu di pomu lam anu mata. Nyan kemenang bang natip bang tadayo. Peketai ro bang peketai kira na padu na tre bang watayan kendak melaba Allah. Peketai pega bang sampa kutro bang dituka gempa. Kendak ba Allah bang kendak ba Rabbi kendak ilahi kendak ba Rabbana nanggotayo bang bawa tengan kenong musibah. Pekerta puga bang nanggotayo bawa tengan kenong bencana. Oleh trompa bang itikar tunami nyak bong giri pekerta kira tapi ke tukuhan tayat. Kendah darat batenyan bang nanggotayo kenong mula bencana. Oleh kenong bencana bang gumpangon tunami nyak bong giri pekerta kira